Jauh-jauh tu sa kajam-jaman makatina na sulivat. Saka tu so kajam-jaman aurja supi na kai no semas. Imazai to ibisio, imazai to sepatakayan, imazai to tapuru katu pitu akaran pajuru sapuru katu sepatakaran.以佛所书4章17节到24节。拜，督促巴卡多nganda naken nuata marare pake paporingau ta numun mayanga kichwa toa malianu chochawan anu sikudan kinmenem tua dekanu patarban misreman kinmeneman nyamaju saka nekaangata no sapi lekatoa nasi no cemas ayatoa makurung dia maju saka kedesura warung ini ka kiranda ini anga ka kemelang dia maju tua masya sa rerenganga tua salingan noa kina cawa-cawa pana terengan karakuda tua na mapakakai zua-zua na kuya-kuya lakwa timun ano kini turu pacara tikir situ ini ka na mayata zoa tara na ramanta mung tua patara timaju sano kisan sinjia sano kituru tua zoa pinakate Yesu kauridan na turu manasika timun karena kisah sajauh tua sitai sangasan tisun ana papanakuya tua so sikudan kacawan azwa sitai sangasan tisun na maka parak kanga masa kinilengan tua salingan noa kina caban kipapu wanu tuanu warung ka tuanu kinmeneman sano kana maro na kamawa toa bakwan tisun pinatswara toa semasa mati nangwangwa saka na masamparawat pasususu toa kaulidan tolo aichu kai noa semas satu cua kajam-jaman asini pupatarwan脱下旧我，穿上新我。一个人的生命更新会表现于外在的行为，更能让人看到态度的改变。一个人信主后，外在生活或许并不会有什么大的改变，但处事的态度和对世界的看法却有所不同。今日的台湾已越来越走向专业化，然而过度强调专业，有时难免让人与人之间的关系失去温度。多数人都有上医院的经验，同样是专业的医生，有温度的问诊和给予专业的病人诊断，给患者的感受就全然不同。当然恢复与上帝的关系，也会恢复与人的关系。保罗曾劝勉外邦信徒应该效法他，像他效法基督一样。从福音书中可见，耶稣是个有温度的人。相较于当时的犹太律法教师，耶稣是个贴近人需要的服侍者。基督信仰是人文素养中很重要的一部分，那帮助我们从人性的层面恢复待人的方式。基督徒既已得到新生命，那么不论蒙呼召投入何种职业，都应思考如何做一个有专业也有温度的人。新年都做个家们。Saka tu chua sinan apuro kai no chima imazai toa
dosa puluh katu jero akaran patu dosa puluh katu sepacakaran. Kipapa wapanu toanu varung katu anu kinemeneman anu kana maro na kamava toa vawana tisun a pinatsoala toa semasa mati a nawahua saka nama samparavat a pasosusu toa kauridana tolu aichu kaino semas asini pasamarau tanujen kipapapanu tuanu varung katuanu kineman anu kana maro na kamavanga tua wawana tisun ayaya pai pasamara-mara canikin aichu aca site sangas data soraping saca kamava tua mana avawan tisun ayaya pasamara canikin saka aichu imaza tua ca sinupo kai jayau nakuya nui kacina kemelang tua mana kitswara tua mana sikudan ni Yesu imaze katsawan aru salselan aru paura tua timai manga asa cucu anama paura ayo shia pe kwang huai titin namar kasinja tarawai ketin sakamaya warisakan nuna matazwa manarui nama susulu 是一个有温度的人，现在也讲一点。Saka latinana kemelan, latinana mawawananga tuaca si pasunan, tuaca si kudan. Mawawan anuaya 是有一个温度的人呀。Saka latinana kemelang 脱下旧我，穿上新我，现在都做个jaman-jaman。Saya cakap yakin menemin 在职场或身份上，我如何活出有温度的生命？在职场或身份上，我如何活出有温度的生命？Sinaya harus jaga luina kinmen, dan jaga malu kinmen, ayah kena apa semarau sekaka inuli。使人生命更新的天赋，感谢你透过你的独生爱子耶稣基督牺牲的爱。 让人可以因着信耶稣基督，脱去旧我的罪，穿上新我。恳求圣灵帮助，使我的生命能更新变化，成为一个有爱、有温度的人。Roh kilivakan anya kami talibabau, mali-mali aso sini pagwagaw waso kaitan na swala kati Yesu Kristo. Masa so kilivag nama kami nama pas ini, sekarang nama kami menautan akamasaran dari Yesus Kristus. Lana suara pinanga aza markananya kue-kue si sangasan, anya pasari-sariu. Sekarang nama kami mena mawakwananga tuanya kini kasawan, tuanya si patsunan, tuanya si kudan. Kaya aman tua subawag na suposara dinagan. Ori na makaya na mauman mavakwan na ito ako nasi. Saka na makaya izo kilivag izo masutsulu. Mas madi-madi ayah kena inuri pakatasungadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali itu soal kajam-jaman na makaitina. Misra selang sumupo kilaroy to kaino semas sakala tapi na enun lata sora pinanga ay so si tesangasan ada na kuya ada pasaryo-saryo na makaya tina bewawan ana makaya na kiparaday to aja semas kipasususu to mana pada jaga no aja semas ayakana papupisur atisun nantiakan sakala mali-mali Datin na nasuliva tu so ta kini adaban taja pingan